در زمان صاحب استقلالی در جمهوری تاجیکستان به دستگیری دولتی زنان و تشبس‌های سازنده آنها دقت مخصوص روانه گردیده پیوسته کوشش به خرج داده می شود که این نیروی سازنده و قشر فعال جامعه بر رشد استوار مملکت سفربر کرده شود. توسط دستگیری‌های حکومت جمهوری حصه فعالیت زنان در ساحه‌های گوناگون اقتصادی کشور در حال افزایش است. این نقطه در جمع‌آمدهای تنتنوی که به مناسبت روز مادر در شهر و ناحیه‌های ولایت سوخت برگزار گردیدند تاکید کرده شد. صبح امروز با تشبس مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت در قصر ارباب ناحیه باباجان غفورов بخشیده به روز مادر چاره‌بینی ادبی و فرهنگی با شکوه و شهامت خاصه برگزار گردید. در چاره‌بینی بانوان کامگار و موفق، زنان فعال و سیاستمدار، ایجادکار و هنرمند و آموزگاران و طبیبان شرکت ورزیدند. رئیس ولایت سوخت رجب‌آی احمدزاده به مناسبت فرا رسیدن روز مادر اهل نشست را صمیمانه مبارکباد نموده برایشان بخت و اقبالی بردوام، سعادت همیشگی و تمام خوشی‌های زندگی را تمنا نموده قید کرد که بزرگداشت روز مادر در قلمرو کشور از توجه پیوسته دولت و حکومت و ارجگذاری بر رسالت مقدس این عالیه زندگی است. زیرا مادران و بانوان ما در عملی گردیدن هدف‌های سازنده و بنیادکاران کشور سهم ارزنده خود را گذاشته ایستاده، سرچشمه به انتهای مهر و وفاداری و مهنت دوستی بوده در پیشرفت روزگار فرهنگی و معنوی جامعه، ترغیب عنعنه‌های ملی، تعلیم و تربیت نسل نورس، به کمال رساندن انسان کامل و رشد نیروی انسانی نقش مؤثر دارند. مادر قیمت‌ترین نعمت روی دنیا، سرچشمه محبت و همت بلندترین شخص بشریت است. زیرا مهر بی‌پایان و نوازش گرم مادر ما را به عالم آدم آشنا ساخته است. تحت سیاست سازنده و بنیادکارانه پیشوای ملت محترم امام رحمان، مقام و منزلت زنان و بانوان در دوران صاحب استقلالی کشور بلند گردیده، آنها در تطبیق سیاست دولت موقع استوار را کسب نمودند. زنان این یک قوه پیشبرنده هم جامعه، هم دولت و هم سیاست است. ما همه جانبه دستگیری یافته ایستادیم و ببینید که محض در همین دوران استقلالیت زنان و بانوان ما توانسته ایستادند در تمام ساحه‌های مختلف خواجگی خلق سربلندانه و ثباتکارانه کار و فعالیت میکنند و امروز نیز همه زنان و بانوان، مادران شهر بوستان در همه گونه ساحه‌های خواجگی خلق امروز سربلندانه کار و فعالیت میکنند. امروز تعداد زنان راهبری کننده هم در خدمت دولتی، هم در معارف، هم در فرهنگ، هم در اقتصادات و اجتماعیات خیلی بسیار شده ایستاده است که ما با این امروز فخر داریم. با افتخار روز مادر در شهر اسفره با شرکت فعال زنان مجلس تنتنوی برگزار گردید. در روند جمع‌آمد تنتنوی رئیس شهر برآمد نموده در تکیه به گفتار اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان تاکید کرد که اصل و جوهر روز مادر را محبت و صمیمیت، پاکی و صداقت و حرمت و احترام بی اندازه نسبت به زن مادر تشکیل می دهد. با برابری یادرسی از سهم نظارت بانوان در دوره‌های مختلف جهت تحکیم عدالت اجتماعی، پیشبرد اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کشور، کار و پیکاری بانوان فداکار و امروزی‌دیا را تذکر داد. ضمناً گفته شد که مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر در پیگیری از سیاست و اقدامات نجیبی در سمت بالابری مقام زن پیش گرفته رهبر دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان پیوسته بهر بهبودی وضع اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی و معنوی زنان، تامین فعالناکی آنها در حیات جمعیتی و سیاسی و اداره‌کنی دولتی، بلندبرداری سطح معرفت‌ناکی زنان و حفظ صحتی مادر و کودک تدبیرهای مشخص را عملی می‌نمایند. قریب نصف اهالی شهر و دهات اسفره را زنها تشکیل داده، شماره آنها در همه زینه‌های اداره‌کنی دولتی تدریجاً می‌افزاید. از اینجاست که کنون موقع زنانی اسفره در همه سمت و ساحه‌ها از جمله اقتصادیات و اجتماعیات، صنعت و کشاورزی،
معارف و تندرستی، صاحبکاری، فرهنگ و سودا و خدمترسانی پرمحصول است. در جریان جمع آمد به یک قطار زنان پیشقدم، نمایندگان ساحه‌های گوناگون، تحفه‌های خاطره‌ای مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی سپرده شد. در انجام با نشان ارجگذاری بر رنج و زحمت‌های عظیم مادر، نقش بزرگ بانوان در رشد و رونق وطن صاحب استقلال، برنامه ادانه کنسرتی نمایش داده شد. در شهر کانیبادام و افتخار روز مادر با شرکت رهبریت مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر، رهبران جامعه‌های مهنتی، فعالان، بانوان آبرومند و خرد و بزرگ شهر جمع‌آمدی تنتنوی برگزار گردید. در جریان آن برآمد کنندگان با برابر ذکر قیمت‌ترین نعمت دنیا، سرچشمه محبت بیکران، همت بلندترین شخص بشریت بودن زن مادر، از سهم بانوان در پیشبرد تمام ساحه‌های حیات جمعیتی و آبادانی وطن محبوب یادآور شدند. همزمان تذکر داده شد که با شرافت صاحب استقلالی کشور و سیاست خردمندانه اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان مقام زن در جامعه بلند برداشته شد. همچنین یک زمره برنامه‌های دولتی نیز وابسته به حیات زنان قبول گردیدند که محور اساسی آنها را مقام و نقش زنان در جامعه، تأمین حقوق و امکانیت‌های برابر مردان و زنان، انتخاب و جابجاگذاری کادرهای راهبری کننده از حساب زنان و دختران لیاقتمند تشکیل می‌دهد. این اقدام برای بلند برداشتن نفوذ زنان در حیات اجتماعی و اقتصادی، سیاسی و فرهنگی و اداره‌کنی دولتی نقش مهم می‌بازد. من بعد یک قطار بانوان پیشقدم ساحه‌های اقتصادیات و اجتماعیات برای دستاوردهای نظررس مهنتی، سهم شایان در روند بنیادکاری و سازندگی و شرکت فعالانه در حیات جمعیتی بخشیده به روز مادر با سپاسنامه و تحفه‌های خاطره‌ای قدرشناسی کرده شدند. برنامه جالب ادانه فرهنگی سرشار از احساس ارجگذاری و زحمت‌های عظیم زن مادر بود. در این لحظه هایی که بهار نازنین در دیار آزاد آبادی ما تاجیکستان وحدت شعار تنتنه دارد، با ابتکار کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در ولایت سوخت محفل ادبی بخشیده به روز مادر تحت عنوان آفتاب محبت در تویخانه یکسرای شهر خوجند تجلیل گردید. نوبهار آمد، از دشت و دمن گل می کند، در دل مسرور من مهر وطن گل می کند. از نسیم فارم و عنبرفشان در هر طرف لاله و سیبرگه و سرو و سمن گل می کند. به دیار بیشت آسای ما باز بهار نازنین آمد و اولین ایده که ما در این فصل سال جشن میگیریم روز مادر می باشد. من کلی بانوان کشورمان را از نام زنان ناحیه باباجان غفورов با این روز فرخنده مبارکباد میگویم. به همه بانوان تنی صحت، خاطری جمع و آسمان صاف و بی‌غبار را آرزو میکنم. خواهم همه دم بهار خرم باشد، گلگشت برای جمله عالم باشد، شارد به زمین آبک نیسان، اما دو دیده ما یک عمر بینم باشد. رئیس کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در ولایت سوخت اسماعیل زاده ظفر مرتضی خان اهل نشست، بانوان کامگار و موفق، اعضایان فعال حزب، زنان سیاستمدار و ایجادکار و هنرمند را با جشن زیبای روز مادر صمیمانه شادباش گفته آنها را سرچشمه مهر و زیبایی، نفاست و نزاکت، وفا و صداقت عنوان کرد. ما افتخار از آن داریم که در طول تاریخ زن تاجیک تربیتگر فرزندان خردمند و بزرگوار، وطندار و وطن پرست بودند و امروز نیز این رسالت خود را با عفت و با شجاعت دوام داده ایستادند. امروز زن تاجیک برابر این رسالت بزرگ خیش، یعنی پرورش نسل‌ها، همچون زن راهبر، آموزگار، شفاکار در همه ساحه‌های جمعیت کار و فعالیت می‌برد. شاعری خلقی تاجیکستان فرزانه با حرف‌های محبت‌بار ترانه پر اعجازش مادران و خواهران را با فرارسی فصل بهار و روز مادر شادباش گفت. برنامه فرهنگی با ترانه‌های جذاب هنرمندان ورزیده ولایت پیشکش مادران و بانوان گردانیده شد.
таҷрибаи ҳаёт ва таърихи башарият собит месозад ки дар ҳар кишваре ки ба модарону бонувон арҷи бештар мегузоранд, аҳолии он осудаву пешрафта аст. таърихи гузаштаи миллати тоҷик шаҳодат медиҳад ки зан, модар дар ҳар давру замон дар ҳаёти рӯзмарраи мо нақши чашмрас дошт. фаразан агар таърихи миллатро варақгардон кунем, дидан мумкин аст ки ин нерӯи бузурги созанда на танҳо нигаҳдорандаи оташи фурӯзони меҳру муҳаббат дар оила буд, балки бо ҳунару маҳорат, ақлу заковат ва меҳнатдӯстиву бо тамкинияш миллатро дар арсаи ҷаҳонӣ ҳам ба таври шоиста муаррифӣ кардааст. гузоришҳои ҳамкорони моро аз ҷараёни чорабиниҳои идона ба муносибати рӯзи модар аз гурӯҳи шаҳру ноҳияҳои минтақаи Кулоби вилояти Хатлон тамошо кунед. роҳбарияти шаҳри Кулоб рӯзи модарро аз айёдати модарони бузургсол оғоз карданд. нахуст модари 107 соларо ки дар ҷамоати деҳоти Даҳана зиндагӣ мекунад, бо рӯзи модар табрик намуда ба ӯ аз номи президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ифтихорнома ва тӯҳфаҳо тақдим карданд. Райҳонбӣ Нозимова барои ғамхориҳои пайваста ба раҳбарияти олии кишвар изҳори миннатдорӣ карда, барои гулгулшукуфии ватани азизамон даст ба дуо бардошт. дар ҳамин рӯз собиқадори меҳнат модари 102 сола Шаҳзода Мирзоева, Эромби Саидова, Муяссар Назарова, Гулизор Тоирова ва дар маҷмӯъ 13 нафар модарони собиқадор ва бузургсолро аёдат намуданд. зан моҳ, зан офтоб, зан рози ҷаҳон, зан ҳар тараф аст, қибла ҳам он тараф аст. аз фурсати муносибу зебо истифода карда тамоми модарони рӯи дунёро, хосатан модарону бонувони тоҷикистони азизро ба иди фархундаи рӯзи модарон, ба оғози оғозҳо, фасли баҳори нозанин табрику таҳният гуфта аз номи модарон дуои онро мекунем. мо модарон дуои онро мекунем ки сулҳу ваҳдат дар тамоми дунё пойдор бошад. бахшида ба ин санаи фархунда дар назди қасри фарҳанги шаҳр намоишгоҳи ҳунарҳои мардумӣ ташкил намуданд. бахши сабти асноди ҳолати шаҳрвандии шаҳри Кулоб дар ҳолати тантанавии ақди никоҳи ҷавононро гузаронид ки як умр дар хотири онҳо нақш хоҳад баст. мо кормандони бахши сабти асноди ҳолати шаҳрвандии шаҳри Кулоб бениҳоят хушнуд ҳастем ки дар ин рӯзҳои рӯстанҳо, дар ин оғози фасли баҳор якчанд ҷавонон барои бастани ақди никоҳ ба бахши мо муроҷиат намуданд ва мо аризаҳои онҳоро қабул намуда дар арафаи иди модар ба онҳо шаҳодатномаи ақди никоҳро дар фазои тантанавӣ месупорем. ҷавондухтарон либосҳои миллии атласу адрас ва чаканро ба бар карда модаронро бо ин ҷашн табрик мегуфтанд. модарони хушбахти замони истиқлолият низ шукрона аз давлати ободи соҳибистиқлол менамуданд. аз солҳои истиқлолият сар карда ба мавқеи зан дар ҷомеа раҳбари давлат хеле диққати ҷиддӣ доданд ва дар шароити имрӯза занони мо дар баробари мардон кору фаъолият доранд. дар тамоми ҷабҳаҳои ҳаёти зиндагӣ мо кору фаъолияти онҳоро мебинем. аз ин хотир мо модарон, мо омӯзгорон вазифадор ҳастем ки насли наврази имрӯзаро дар рӯи ахлоқи накӯ, дар рӯи хештаншиносӣ ва тандурустӣ тарбия намуда дар бунёди ҷомеаи имрӯза ва фардои миллати тоҷик ҳиссагузор бошем. баъд аз тамошои намоишгоҳи дастовардҳои модарону занони ҳунарманд, меҳмонон ба толори қасри фарҳанг ворид шуданд. нахуст иҷрокунандаи вазифаи раиси шаҳри Кулоб ва меҳмонон баромад намуда, кулли модаронро бо ин ҷашни фархунда табрик гуфтанд. дар давлати соҳибистиқлоли Тоҷикистон модарон дар ҳамаи соҳаҳои хоҷагии халқ кору фаъолият доранд ва дар пешрафти соҳаҳо ва тарбияи насли навра саҳми арзанда доранд. ба ин гуна модарону занони фаъоли шаҳри Кулоб дар ҳолати тантанавӣ ифтихорнома ва тӯҳфаҳои идона тақдим карда шуд. дар идомаи чорабинии ҳунармандони бахши фарҳанг, театри масака мусиқии ба номи Сайдалӣ Вализода, омӯзгорону донишҷӯёни коллеҷи ҷумҳуриявии санъати ба номи Кароматулло Қурбонов, ҳунармандони шинохтаи санъати тоҷик ва ҳаваскорони шаҳру деҳоти Кулоб барномаи мукаммали консертиро пешниҳоди ҳозирон гардониданд. дар ноҳияи ба номи Мир Саиди Алӣ Ҳамадонӣ бахшида ба рӯзи модар чорабинии идона баргузор гардид. ин ҳамоиш бо ибтикори шӯъбаи кор бо занон ва оила роҳандозӣ карда шуда бо бахшҳои гуногун ҷолибу хотирмон оғоз ёфт. дар намоиши ҳунарҳои мардумӣ занону бонувони ҳунарманд ва кадбону аз деҳотҳои ноҳия маҳсули корҳои дастии худро ба намоиш ва фурӯш гузоштанд.
сайрамби исломова яке аз ин ҳунармандон мебошад. ин орӯйшотҳо барои занон ва чакану гулдузиҳо ҳам маҳсули корҳои дастии қолаи сайрамбӣ ҳастанд. сайрамбӣ шукронаи даврони истиқлолият намуда мегӯяд ки дар ин давра ҳунарҳои ниёгонамон аз нав эҳё гардиданд. баъд он ки солҳои рушди сайёи ҳунарҳои мардумӣ дар тоҷикистон эълон шид, мо занҳои ҷамоат аз ин ақимнишинӣ накарда ҳунарҳои худро рӯи чӣ баровардем. баробари ҳунарҳои худам ки тоқидӯзӣ мекардам, таксаридӯзӣ мекардам, имрӯз дар қатори онҳо бо мураббофиро айхуд кардам ки ин ба ман дар зиндагӣ кӯмаки бисёр мерасонад. сипас намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия аз намоиши ҳунарҳои мардумӣ дидан намуда дар суҳбат бо ҳунармандон оиди рушди минбаъдаи ҳунарҳои дастӣ маслиҳату дархостҳои бонувони ҳунармандро ба инобат гирифтанд. ин ҳамоиш дар филармонияи мардумӣ ба номи Одино Ҳошим доир гардид. дар доираи ҳамин барнома инҷо бозёфтаҳои солҳои охири бостоншиносон аз ин ноҳия ёфт гардида манзури бинандагон гардонида шуданд. дар қисмати расмии чорабинӣ бахшида ба рӯзи модар бо иштироки бонувони ҳунарманди ноҳия раиси ноҳия ҳамаи занону модарони ноҳияро бахшида ба рӯзи модар табрик намуда саҳми арзандаи занонро дар рушди соҳаи маориф, тандурустӣ, иқтисодиёт ва иҷтимоиёт, фарҳанг ва варзиш қайд намуданд. дар қисмати фарҳангии чорабинӣ ҳунармандони филармонияи мардумӣ ба номи Одино Ҳошим бо барномаи рангини фарҳангӣ хотири иштирокчиёни чорабиниро боз ҳам болида гардониданд. боиси ифтихору фараҳмандӣ бахшида ба рӯзи модар ки ҳамасола 8 март ҷашн гирифта мешавад, бахши сабти асноди ҳолати шаҳрвандии ноҳияи Фархор чорабинии фарҳангӣ маърифатӣ ташкил намуд. дар назди идораи бахш намоишгоҳи маҳсулоти ҳунарҳои мардумӣ ва хӯроку хӯришҳои миллӣ ба маъраз гузошта шуд. дар чорабинӣ намояндагони мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳия, котибони ҷамоатҳои деҳот, модарони фаъол ва ҷавондухтарон иштирок доштанд. мудири бахши сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ модарон ва дар шахсияти онҳо кулли модарони Тоҷикистонро бо ин ҷашн табрик гуфт. дар ҳолати тантанавӣ ақди никоҳи як ҷуфт ҷавонон гузаронида шуда, ба онҳо шаҳодатномаи ақди никоҳ ва тӯҳфаҳо тақдим карданд. бахши сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ Вазорати Адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи Фархор бо ҳамкорӣ бо котибони ҷамоатҳои деҳот тасмим гирифтем ки бахшида ба рӯзи модарон як чорабинӣ баргузор намоем. дар доираи ин чорабинӣ мо модароне ки тифлони навзод доранд ва модарони собиқадорро даъват намудем ва дар доираи ин чорабинӣ ба 7 нафар кӯдакон тифлони навзод шаҳодатномаи таваллуд ройгон тақдим намудем ва ба як ҷуфт навхонадорон бошад бо тариқи тантанавӣ шаҳодатномаи ақди никоҳ тақдим намудем. ба як зумра кӯдакони навзод аз маркази ноҳия ва ҷамоатҳои деҳот низ шаҳодатномаи таваллуд ба тӯҳфаҳо супориданд. баромадкунандагон илова намуданд ки модарони ноҳияи Фархор дар ҳамаи самтҳо кору фаъолият доранд ва дар тарбияи насли наврас низ саҳми муносиб мегузоранд. дар идомаи чорабинӣ ба модарони фаъол ва ҷавондухтарон ки дар корҳои ҷамъиятӣ фаъолона ширкат меварзанд тӯҳфаҳои бахши сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ тақдим карда шуд. ҷомеае ки ба зан модар ғамхорӣ менамояд ба худаш ғамхорӣ мекунад. давлате ки нисбат ба зан модар сарчашмаи ҳаёт ва бақои насли инсонӣ бепарво бошад ояндаи худро аз даст медиҳад. ин гуфтаҳои роҳбари раъиятпарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар маҳфилҳои идонае ки махсус ба хотири занону бонувон дар шаҳру ноҳияҳои тобеи марказ ташкил гардиданд садо доданд. бахшида ба рӯзи модар дар толори бахши фарҳанги ноҳияи Тоҷикобод бо иштироки роҳбарияти мақомоти иҷроия, бонувони фаъол, занони собиқадор ва масъулини ташкилоту муассисаҳои ноҳия ҷамомади идона баргузор гардид. ҷамоматро раиси ноҳия ҳусни ифтитоҳ бахшида занону духтарону бо фарорасии иди баҳор ва рӯзи модар шодбош гуфта барои онҳо дар кору фаъолияташон барору комёбиҳоро таманнон намуданд. дар ҷамомат зикр гардид ки сол то сол бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурӣ сафи занони ноҳия дар мақомотҳои давлатӣ зиёд мегарданд ки ин ҳама самараи ваҳдати миллӣ ва истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. имрӯзҳо занони фаъоли ноҳияи Тоҷикобод дар пешрафти ҳамаи соҳаҳои хоҷагии халқи ноҳия саҳмгузор мебошанд. зимни суханрониҳо зикр гардид ки сафи занони маълумоти олидор дар соҳаҳои маориф, тандурустӣ назаррас мебошанд.
занҳои собиқадор ки дар соҳаи хоҷагии халқи ноҳия ки дар ободкорӣ ва созандагии ноҳия саҳмгузоранд бахшида ба рӯзи модар аз номи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳияи тоҷикобод бо ифтихорнома ва тӯҳфаҳо қадрдонӣ карда шуданд. тантанаи иди модаронро барномаи адабии санъаткорон бахши фарҳанги ноҳия бо суруду таронаҳои рангин ҳусни анҷом бахшиданд. дар рӯзҳои таҷлили рӯзи модар бошандагони хонаи пиронсолини деҳаи Батоши шаҳри Турсунзода низ аз кӯмаку дастгириҳои сарпарастон ва шахсони хайрхоҳ бархурдор шуданд. барои бошандагон маъмурияти муассисат дастурхони идона ороста барномаи консертӣ манзур гардид. аз чеҳраҳои болидаи истиқоматкунандагони ин даргоҳ пай бурдан мумкин буд ки ҳар нафар аз иқдоми сохторҳои масъулиятшинос ва шахсони саховатпеша хушҳолу қаноатманд мебошанд. тӯли 7 сол аст ки дар хонаи интернати пиронсолон ва майбони шаҳри Турсунзода зиндагӣ дорам. ба мо дар ҳама ҷашнҳо дастархони идона тайёр намуда мо бошандагонро хурсанд менамояд ва доимо дар ҳар ҷашн бо консертҳои идона ташкил мекунад. ҳамаи муассисаҳои парастории ятимону бепарасторон ва маъюбону барҷомондагон ба вазорату идораҳои давлатӣ вобаста карда шуданд ва масъулини мақомоти давлатӣ ба таври доимӣ аз ҳолу аҳволи бошандагони ин муассисаҳо бохабар мешаванд. масъулон мегӯянд ки дастгириҳои роҳбарият ва кормандони сарпарасти онҳо ба таври доимӣ эҳсос мегардад. чорабинии мазкур дар арафаи таҷлили рӯзи модар барои бошандагони хонаи пиронсолони деҳаи Батоши шаҳри Турсунзода аввалин намуда аз оғози ҳафта аз ҷониби соҳибкорон ва нафарони саховатпеша ба ин муассиса кӯмаку дастгириҳо расонида шуд. ин аз он шаҳодат медиҳад ки мардуми сарбаланди кишвар ҳидояту роҳнамоии роҳбарияти олии мамлакатро дар мавриди кӯмаку дастгирии табақаи ниёзманди ҷомеа дастгирии ҳамаҷониба менамоянд. дар театри давлатии академияи опера ва балети тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ бо иштироки яке аз пианинонавозони беҳтарин ва мунаққидони барҷаста Франсуа Шаплен барномаи фарҳангӣ доир гардид. ин чорабинӣ дӯстдорони фарҳангу ҳунарро ба ҳам овард. ҳамкорони мо низ дар ин консерт иштирок доштанд ва таассуроташонро чунин баён менамоянд. саҳнаи театри давлатии академияи опера ва балети ба номи Садриддин Айниро ин навбат бо ҳунару маҳорати хосаш мусиқичии сатҳи ҷаҳонӣ пианинонавози фаронсавӣ Франсуа Шаплен шукӯҳу шаҳомати идона бахшид ва ин шомро барои дӯстдорони мусиқӣ шоми хотирмон гардонид. ҳаводорони санъати асил ки шумораашон дар Тоҷикистон кам нест бо хушҳолӣ ба тамошои барномаи консертӣ ҳозир шуданд. қабл аз оғози барномаи ҳунарӣ намояндагони вазорати фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон, сафири фавқулода ва мухтори Фаронса дар Тоҷикистон ба сухан баромада доир ба рушду густариши ҳамкориҳои байни ду кишвар